Dobar dan, dragi moji, dobrodošli u novi video. Brzo i lako da to može svako. Danas za vas pravim čupavce. U jednu posudu stavite 4 cijela jajeta i 250 g šećera u prahu. Sve to dobro izmutite mikserom, dodate 1 decilitar mlijeka, 250 g brašna, 1 decilitar ulja i 1 prašak za pecivo. Ovu masu, kada ste dobro umutili i sjedinili, izlijete u pleh. Na dno pleha stavite papir za pečenje. Tijesto pečete nekih 20 minuta između 170 i 180 stepeni, zavisnosti od vaše rerne. Dok se tijesto peče, u jednu šerpu dodate 200 ml mlijeka, 200 g čokolade, 4 kašike šećera u prahu, 125 g margarina. Sve to kuvate dok ne krene onako malo da vri, ne smije biti ni prerijetko, ali ni pregusto. I kada su pečeni čupavci, isječete ih na kocke, umačete u ovu čokoladu kao što vidite i valjate ih u kokos. Najbolje je da to radite dok je onako i mlak taj umak u koji se umaču čupavci, a i samo to tijesto, da bi što bolje tijesto upilo tu čokoladu i da bi vam čupavci bili mekani. Čupavce možete da jedete odmah ili kasnije. Ukoliko želite, pogledajte i ostale recepte na mom kanalu. Nadam se da vam se ovaj recept svidio, a mi se čujemo u nekom sljedećem videu. Ćao!